Адунеи зегьтәи аԥсуа базажәлар рассоциациа ахәбатәи аконгресс апленартә еилатәара иалагаанӡа Аԥсны аҳәынҭқарра ахада Сергеи Багаԥшь уи ихаҭыԥуаҩ Рауль Ҳаџьымба, Жәлар Реизара аиҳабы Нугзар Ашәба, аԥыза-министр Александр Анқәаб, адунеи зегьтәи аԥсуа абазажәлар рассоциациа апрезидент Тарас Шамба, аконгресс аделегатцәа, ауаажәларра рхаҭарнакцәа ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит Аҟәа ақалақь ахьӡ-аԥша апарк аҿы. Аԥсадгьыл ахақәиҭра зхақәызҵаз афырхацәа рбаҟа ахьгылоу аҭыԥшьа амԥан ихырхәарц имҩахыҵит хәышәҩык инареиҳаны ауааԥсыра. Ҩажәижәаба ртәыла рҟынтәи зҭоурых ԥсадгьыл иаҭааз рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп раԥхьаӡа акәны Аԥсны зшьапы ықәзыргылаз. Урҭ абаҟа амҵан ишьҭоу аԥсадгьыл ахақәиҭра зхы ақәызҵаз рыхьӡқәа зну амармалташь иадеизалан ирыԥхьон рыжәлантәқәа рыхьӡқәа. Аԥснаҵеицәа иашақәа рхы зқәырҵаз аидеиа ҳаракы, Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара алыршара, уи адунеи ауаажәлар рҟынӡа анагара, абри ауп зегь раԥхьа иргыланы адунеи зегьтәи аԥсуа базажәлар рассоциациа ахәбатәи аконгресс хықәкы хадас иамоу, иҳәеит иахьа ҳзыҿцәажәоз Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаҩ Ирфан Аргәын. Ари аганала ишыжәдыруа Ҭырқәтәыла аҩра ҳауеит. Тарас Шамбеи Гагулиа рнапаҵаҩны ас мшкы шыҟалуа еизара аганала ҳаргьы уа Багаԥшьгьы нас телефонла ҳаицәажәеит. Абааԥс ари даара ду усуп. Ари Ҭырқәтәылантә ара ауаа ирацәаны ихынӡазкуа ҳаҳзыҳәа даара ибзиоуп. Шәацхраа шәнапы ақәшәҵа рҳәеит. Ҳауаа изегьы Ҭырқәтәыла иҟоу изегьы иахьабалакгьы иҭҳардырит. Аамҭала зааҭан хәыҷык икьаҿын аамҭагьы ари адырра нҳауи иацы ҳанааи аамҭа, аха ишыжәбо ала шәкы ихысны ҳауаа рыла ҳааит. Ари ҳадымгылуазар уаҳа иҟаҳҵауеит. Ари Аԥсны азыҳәа Аԥсны иқәу ҳасшәа рзыҳәа диаспора иҟоу ҳаҳзыҳәа ариаҟара ибзиоуп заҳҳәо уск зыҟалаҵом. Уи азыҳәа даара ҳазегьы ҳгәыдуны ҳааит. Ацхраара аганала уҩнахыс иамаҭәахәы акы ыҟазар уигьы ҳадгылоуп, иахьа убранӡа ишыҟалаз еиԥш. Иахьа абра Аԥсны аҳәынҭқарра ирҭаху, аҟаҵара ирҭаху, аԥсабара агьи аҳәынҭқаррақәа дырра аганала иаҳҳәуа ҳабжьы ҳара Ҭырқәтәыла жәашықәса раахыс иаҳҳәуеит. Аха иҳалшо аҟара, уи иахьа идынын, иахьа уи ҳалацәажәуеит. Ҳадгылоуп, ҳанхынҳәлакгьы ҳадгылоуп, абрагьы ҳадгылоуп, ҳадгылап ҳәа ҳааит. Ҳазааз уи ауп. Ишдыру еиԥш иахьа имҩаԥысуа аԥсуа базажәлар рконгресс рхала дырхәырцааит аҳәа нырцәынтәи ҳашьцәа ҳџьынџьуа. Урҭ гәыԥҩык уажәара ҳрыдгылоуп. Шәхы ҳабашьыр дырырц ҳҭахуп, бзиала шәаабеит ҳашьа. Бзиала убеит, сыԥсадгьыл сыԥсадоуп сара абазар қыҭара чақалык зырҳәо акәазбажьы ҷкәын соуп. Абазар аԥхьаҩы зырҳәо иацрыԥхьо џьара сахылаԥшуаны соуп. Ара сынтәа ҷысны саауеит, сгәы ҭԥраауа соуп. Адаара ибзианы избеит, анцәа иҩынахысгьы ас иауа абзиара аԥхьагылас иҳаиҭааит. Анцәа сазиҳәоит. Ҭабуп. Иахьатәи аус ҳара ари рахашықәса раахысын ҳазааԥсоит аԥсуаа жәлар изегьы. Иахьатәи аус ҳара жәахашықәса раахысын иҟаҳҵахьоу изегьы раԥхьа иргыланы убыс аҭагылашьа амоуп, убыс аус бзиақәа ацҳауеит ҳана, убыс агәыӷра ҳаман абра ҳазааит иахьатәи аҟны.
ус шәара шәгәаанагара шԥаҟоу Аԥсны ахьыԥшымра зхаҵаразы? Уажәшьҭа абри иазхозар сгәы иазаанагоит ҳара иахьынӡауаз ҳҳәынҭқаррақәа рҟны ҳзакәыз дҳардыр азыҳәан иҳалшоз ала адәахьы диаспорахьан аҩныҵҟахьан иҳалшоз ала ҳхаҳдырт уажәшьҭа ҳардыруазар ҳардыруа ара ҳҟалеит абри уажәшьҭа ҳардырааит ҳаны сара изегьы аҳәара рзыҟасҵоит абри Ауропа иаҟоу ҳауаажәлар рыхьӡала. دا مبم نوبة غزرقوار فما خوشوس. هذا بسنا حخايز حبسات قلت دار حقوي عخونا حياتي حيت. زي كم يابا أبخازيم يش حياز غاتا شهيدهم يا شباتشت سنوبة. رب خزي حيت أبرا أبسني حيت خكويتر يزت زي حيت يزعزجز يتخذ أجكم شور ربقاتي أبرا حقولو بحيت أبرا حيت. دنيام زيشو قوم قتينا ويمكن جا همرة زيشو شحيت لا همرة نخلابت سوف دنيام تيتم. بس بسرا خصو يحيت أبرا يبسات قلزني تخزقي نرت فيقو أبرا جنجوا نرت فيقو يحو بس أزقي دقمكو حب يشيس بخزو يحيت. نوبة أبزا كولتور أبزا هيستورير أبزا تسخور قصخو مجار ديدش هو يمكن جوقينا فراس حراح زخشاز يحيت حرا حبس ورا حبسنا زقي زخشاز أبرا يعن خز أبرا حبدو شروب أبرا ينخز يحيت دروب أبرا زقي زخشاز تساب سبازة جلر كونغرس أو سوريا لقط أبري زيش رش جوانا جرا شفرح تخو أبري دار حي جرغي وحيد حد صخراوة إحنا بقى أحكوا حيد أبرا أوايز زقي يا حجاز داري ما جو بيستخدم زيرتشنن يار ارتاحنا خا يزق حزام جيت أبريا قرا فيك يخصنا فيك بيجك حيتسو ريح يستخدم زيرتشنا خا حزام جيت أبري وصدو بحياخو بشوي دوحي قوا وعيزق وصحاخو بشوي تحركه أبريل تشفى يو بابحك إذا تجرني قزارك وحوس شاكو وما شرع حكو هو أيوه أبريز جي حيتصخر أنا بس إحنا بقى حالة شجر أبسبر يكو أو عجو بس ياخد شوية ساكو بوي. Şu anda yani dünden bu yana bir rüya aleminde olduğumu düşünüyorum. يتساقس أبخذ صار في صوب يتسوخ أتخكريني وأنا دايت بس شايف زمبزاس دخل يبي خير أقوى حاله قلوب خنزز بولا دار سكوب قلن صوب سكوت برا صوب سسد بزيادة جازم أبري أنشا يخساتي شاز دار سيجور فدي. Меня зовут Янал Абаза, но настоящая фамилия Агрба. Я родился в Сирии и живу сейчас в Эмиратах, Объединенных Арабских, в Дубае почти уже 10 лет. Но, конечно, никогда не забуду, что я абхазец. Инал, ты впервые здесь в Абхазии? Но, кстати, я был раньше, первый раз в 1987 году, значит, поступил на абхазское телевидение, наверное, я не помню, в 1988, но мне было почти 18 лет тогда. И потом приехал некоторый раз до первого, когда война началась, значит, постарался приехать, не разрешили. И вот так. Потом мне сейчас удалось, как через друзья, попасть наконец-то уже сколько, после 16 лет или 17 лет приехать на родину. И как раз был этот конференции. И надеюсь, что в результате этой конференции, может, в следующий раз, когда мы будем делать эти конференции, Абхазия будет независимая республика. Мы, конечно, за это работаем, поддерживаем и будем работать. Вот как раз мы стараемся создать сейчас в Эмиратах, как Кавказский народ, общество. У нас будет веб-сайт, не знаю, как это получается, но с Абхазия, по-моему, я не единственный, но у нас очень мало в Дубае. Но, наверное, результат будет большой от нас. Сара Кутар Бахайри, Турктулан сайт, Субсад Гилагуна сайт, Сигургаджа Сало. Хазгуам я يحزنك ذر دار جهاي قرغ حزكوس
أبريا كونغرس يزبونه سكوتن شنو سوا زيهم شو أرا يارس تخورة شوب يا وجيلة شوب سرسكو سيانا قويت أخا ويزه جباكو كحبرو واخيا غوجيا راخيا غوجيا هاي бекаров. Наш приезд сегодняшний для участия в Конгрессе, Абхазия-Абазин Конгресс в Сумирне, мы считаем, что думаем, что мы поддерживаем и будем поддерживать все решения абхазского народа в этом Конгрессе. Мы за все, что выбирает абхазский народ. Не только я, это от имени всех ваших соотечественников в Сирии, проживающих в Сирии. Поддерживаем всех ваших решений вопроса полностью. Потому что я думаю, что проживающие на родине, они должны решить проблему их родины. Мы, находя из-за рубежа, только можем поддерживать вас. فرانسس بزازيت وابن سعيد ويا وادكوا ابزك زمزجي سياتي عشان صاحد واختار ابن حزو ابزكوا رقاه يتخنس زمزجي حرزه قلبو يا قزرا سعيد فرانسي مخوا بازك وركو خزاره رتشوم شدي ينزو مواره يشردام ميتشوب عشان راب حبس وجوه وياس مرقات راب حزه يبزيب يبزيب راحد سرا سيش كنداس شتيت هايد حسيت سرا وجه جست سعيدة راتنا سكزان خوشم وجه مشتخ سعي خوش سعي نستقب فرنسي ينخو عبزك والخيط كوانا بقراش فيش نكرتواما نين خيط يبزيب يردري دراش سعيز قردري دراس فت زمزيجي وعلى بزاز رحمة أتقول رحمة هيزيد زمزيجي Голландия трикультура сейчас обсасываю. وين خاف صارت يوم غولندا Шиши юни юкаров. We eigenlijk سبزورا سسلسل الله جاكو بها سخيزة كتة استحشاء نقول بساشة ويتشاجون وي يتسمع الخي أي تعوري يدرب سنواتك بس في الشغل على السنة على سكويش كابس في الجزيرة مغرى رزقدرو بس أدا بس القضية حنا كتة كوباسي ناس يجوبش من شو نسخات غولنديا عصام واحد الخير ما يبقى أكبر عن قصة ويش تحكي عيبش ليش تحكي ساكت سخي يجوا أنا أي تعور يدوب شو عندهم أنا حري أبسنا تقول لنا شو تساش يزق حري حدلنا بسوي جامم البوليتيكا إقتصادية أقل شكوى يشوف يجوب أحوال يخاف قالوا ما يجوا بين يحبوا يجوا مثل العرب أخي يبزيو بيزقوا كافكاس ويجوا أدبخيو أبس ويزق دوسي خصي عود دوسي يقويتوي عود دوسي يروشوا ويزقوا زديقام وخلاده مش لوحة دوسي خص يجوا بوياس زجاجة يخص وعازل قاله سرا Germanya'la sait Türkiye adına saakulun şerdezar sıkız Erhan Özbekak qobsirgan rahatsızlık Almanya injinörtesin xit telekom injinörtesin xit araya bxawata sait uzanzar skami zizan shabish bishtat izbat sgu kezizit ara sax shakwa soshakwa izban shabish tasay gurgit والله تو شربه بيحوش تا كسزدرم بزو برجوب شابش تساي ورغيت أو أيوة حشكوا زمزجي أبزا كويجي قبل بشكوي جادي كويجي زمزجي را شاس تصاحوا شاس تصاحوا نشاس كويت زمزجي بصلا قولا زمزجي را ياب شابش تا
بزي حربيت شابش تبزي صربيت أري بشين توب ساكز işte ربك أي بشر سايد ناس مجازين خاصة ناس يم دارا يونت سايد شيء أري عزيز سايد أري يونت بشين ترو شقة زواج بسنقو معيشتي شقة ويش لا از شهر بزيو بزيت شوية لقيت ويش شهر بكسناي وس جاز مست وز زمولال سريع بداري بزيف إزبوط أبريابسنا راخ أبسوارخ واش شرخي وحوزي ساش إسكيرج ساجس ماجس ويتكريس أو يسحني أو زس ينزبس كل نسشوت بزيلا شعبيتها شاحة تشتورخ بساد جلجة شخي حابة شردر تخوب شبان تاي أتركوا أنت إسكشير حيوم إيش لوزي إيش لوزي سقلت شوب سلام سبدو كرستي أتركوا هيك إيش تو كوجي أقعد با أبرسكيل أواز با أبق با أتتبه أرا الدنيا كي أبسوا الدنيا زجير درسه وين الله خلاص خدمة تحتر تخو إن شاء الله يزكوا مبزيا خير خا زجي خاي يقولوا لا إخدي إزرا زجي حزي خير خا زي خا وصحابه ودان صيحة إن شاء الله شرط بسنية زقني هاش خزي بسنا داري بشزوب zaten yaka hazukniyo nishki ويحنا هود أري بشزارة غرغرة إزكيناجي أقولتن شنا أباس هاي غرغو أن شجي هاتي هاي جورس هقولو شزلاد بقولو شيء غرغنا حنحوين حخنيوا شبزيرة شيء غرغز يا بزبزيرة يتحيو أبري بسنات بخش باشا حيوي واترك دولا شخاء أبسنا سرا جت ساوي شجارة استخنا وسعان ويبرا يزنخت سخاز شجا سيبرخيو إزاي حشي برخيو وجونا خسرة حي بزيه خرنا حق بغوت أبجوك شجا شبزيو سكس أرسن صوب سشيبوب هذا بزر سيوب وهي سوري سزدر أبري بسنا ربحو مشنا يبخ با يغليدو جساس أبسنا دار بزيه بويت دشزنا هاري تخوب سيخي حجاج هي لكوبرا أخاكويترا حوب حقوقي يخي يا سورة كونغرس يخي وشي أحسن كونغرس يشتخ يا حاجة حبخ حبو حلقونا حقوقي يا حسبكو رشتخك وس حقوقي الدنيا ملات كويس جار وشتان بسنها جرأب أري أخاكويترا مزروبها يخالص أنا جرح نيبها يحقوقي شو يحتي هذا حق السراء ندربوها رجب ساكو تركتوا له شيء وما يا تركتوا هايو هذا بازار كوزولك ركت السيو السراء أبرقة ينخوص ساكون ويجا ينهار جيت ويجا أبسن راب خدزو ماشنا وما مزارجي شاخازو وجه صاوت شاك غوازو يروات ركتوا عشان غزا بسن زبابها يستخيت أريشتك صار مسخيت أرا سسولجا يقايها يساعد الله خي أجودي جزم بيت وجه حرحاوت تكون إن شاء الله ياونا الله يبزي خيت تركتلا شكي يوني بيوك على حيت أبريبه يزماسكي رجوباخ يعوب وبرتكي يسون السلام رحت أبزير رات الشوط تركتلا سلام أسود سرقي كونغرس أجانا هذا يشوك خشوك سراب خير يونسك خبرزة هني أرتز كونغرس أنا سبالكوم على بس مسؤولة سرتيد داري تبوك ويأخذ كناس تركتولارا أي مدرة هاجي قبضرة بجالة بحا
ساويت الصوت أقوبك أحكود أس يخي يجي أحكاو يا أحسن كونغرس دار أتسكامو بحا از خود سويت ساس خود سويت تقتل يازجي از خود سيت أس خزانة تقتل رحجي حاو بخا حزجي زمايت يزجي يعرس تخز عن ورتكي ماكو شيء تجيد أخا دار ريس كشام وردر ويد يوم زراب خيجي برلمان نشتر خز از خزانة حنتكار از خارج أتم حنتكار كورا وز يرز بس تقتل جدار حد قلوب قلوب سبا أبراجي بريزهن يايك سسني از حيوسجا حن حلاكن تقتل ياو فشني في درنك فدراسيون كافكاس ريدغلر فدراسيون هرا أبسوا يحمو كوميتات أجي يحزجي على أنت عن خن حلاكن وبري إنفورماسيون الدنيا خبلاكن راح ترزحنا حتى خوب يعز دelegación أنت فرنسا أنت يحسب بس في أسفيت جرمان أنت يحسب بلجيكا ياو ويش فريش ويش هو سدرم لكن أنت يحسب delegación كوا ورتناس على تركتولا ياو دياسبورا أنت واخ إنانا كروب ورت يحسب إزدي آسيا كونغرس على دش غانكال إيزر كورانه أتم حنتكار كورا حاجي هردر ويتها سخوس ويت. В работе 5-го Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа принимают участие делегаты и гости из различных регионов России, республик Северного Кавказа и славянских государств. Мне очень хочется, чтобы этот конгресс закончился какими-то чисто практическими конкретными решениями, типа создания фонда возрождения Абхазии. Здесь присутствует очень много и очень состоятельные люди из разных стран мира. Так что я думаю, что и они, и в том числе я, обязаны помогать. Потому что есть такая мудрая фраза, есть немецкий теолог Эттингер, который сказал, что «Господи, дай мне терпение не вмешиваться в дела, где я не могу помочь, силу вмешаться там, где я могу помочь, и мудрость различить одно от другого». Вот мне кажется, что это как раз повод различить там, где мы можем помочь, я имею в виду зарубежные абхазцы. И не только чем можем, но и как точно это делать. Так что вот для этого я приехал. Для этого я надеюсь, что будут и какие-то конкретные, потому что, знаете, такие конгрессы, они иногда бывают, ну, я не хочу никого обидеть, но просто, как говорится, одни лозунги говорили, а мне хотелось бы, чтобы это чем-то практическим закончилось. Кроме возможного, я опять говорю, отзвука и возможного, так сказать, ознакомления общественности с каузой Абхазии, с ее борьбой, мне кажется, что надо делать что-то чисто практически. Сейчас я не хочу ничего плохого сказать, но, в общем-то, по сравнению с соседями, исключая Грузию, ну, несправедливо низко в Абхазии стандарт жизни, несправедливо. Такая ведь природа, такие горы, такие красивые места, народ бедный, извините. Вот это я хочу пожелать, чтобы богател. Я представляю строителей Санкт-Петербурга. Мы участвуем в восстановлении республики. Мы начали реконструировать жилой дом в поселке Пицунда и в Гагре мы работаем также. Мне очень нравится ваша республика, и я хочу пожелать ей процветания, успехов. И мы постараемся оказать посильную помощь в этом направлении. Я считаю, что этот конгресс имеет очень большое значение, потому что он будет способствовать установлению мира в республике. Я бы хотел, чтобы принятые Конгрессом решения способствовали установлению независимости республики и признанию независимости всем мировым сообществом. Великое дело затеяли братья абхазы. Я думаю, что 5-й Конгресс народа Абаза послужит консолидации России и молодого государства Абхазия. От имени Кабардинской общественной организации Адюгахаса, я возглавляю эту организацию, хочу пожелать плодотворной работы большому форуму абхазо-абазинского народа и пожелать удачи. Мы хотим видеть Абхазию в лоне России, но чтобы Абхазия была бы суверенным государством.
Сегодня у абхазского народа, конечно, большой это праздник. Они смогли всех абхазов со всего мира собрать и заявить о себе, что мы хотим быть навеки действительно с Россией, как и адыгский, кабардинский и все народы Северного Кавказа. И, конечно, этот форум бы хотел, чтобы принес много-много счастья, много веселья этому народу многострадальному. Я, как сегодня представляю Международную Черкесскую ассоциацию, являюсь вице-президентом, хотел бы действительно всех на Северном Кавказе призвать пример вот той консолидации, которая сейчас в Абхазии происходит, точно так же на всем Северном Кавказе консолидироваться. Но вы верите, что все-таки признание Абхазии уже близко? Я думаю, что признают, не признают, она уже сегодня произошла. Абхазия уже, я думаю, что никогда уже не войдет в Грузию. В этом мы уверены. Значение этого конгресса очень серьезное. Почему? Потому что в декабре проходивший сход граждан всей Абхазии дал очень большой резонанс вообще и в России, и, наверное, во всем мире. И, наверное, только вот такими методами, способами мирными, когда собирается народ, когда собираются конгрессы, такими способами мы видим, наверное, будущее вхождения, наверное, Абхазии во всемирное сообщество. Наверное, это вот такими способами можно сделать так, чтобы признали Абхазию во всем мире. Абхазия уже состоялась как независимое государство, 14 лет уже прошло. И, естественно, развернуть вспять уже ничего нельзя. И вот такими методами мы видим будущее и видим, что будет услышан голос народа, будет услышан голос политиков. И я думаю, всем это будет просто, наверное, то, что уже давно уже ждут люди.